Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Wa waitohu anōtia te teihana iwi taketake kotahi o Aotearoa ki Whakaata Māori. Ka kōrero tētahi mātanga reo Māori mo te pupuri ki te reo i te ao pāpaoho rongorau Māori. Ka tukuna te pātai, ka ihea te pouaka whakaata e tauana i roto i te aranga o ngā pāpaoho-ā-hangarau nei. E te tī e te tāra rau mai ki Te Ao Mārama. Te kauma waru tau te ingoa o Māori TV e whakatī pare ana i tēnei whare he oe atu i tēnei rā ko Whakaata Māori ke. Kua riro mā te ingoa hei tohu i ngā uara o te teihana pāpaoho rongorau e ahuahutia nei. No te ata hāpara ka whakare waina te ingoa ki tētahi huinga motuhake, nā te puhi ariki ngā waihono i tepo te tamāhine a kingi tūheitia te tohu o te whare i hura. Ka ia tāmati te anana tēnei pūrongo. Ko wai te ingoa o te whare nei e. Koi nei ko te hua o tēnā wero. Ana kua tū a te iwi Māori a ki te tohe i ana kaupapa. Ana koi nei tētahi ko Whakaata Māori. Hei pāho mā tātou i ngā tātou ake kōrero ki tō tātou anō reo. E kore nei e waiho tiatu mā nge te hano ngā tātou kōrero hei kōrero. I taketake tahi ngia ngā karakia ngā te whātua me ngā māngai kīngitanga. Ka mana whenua o te whare o mua me te whare o nāia. Hurai nāna te ingoa o te teihana iwi taketake nei. O tira i ngā iwi e ngā mana e ngā reo. Tātou kua whakawhaiti mai nei ki runga ki te kaupapa. Whakarere i te reo Pākehā ki runga i a Whakaata Māori o tēnei rā. Tēnei te mihi ake. Te rua mano mā whai whakarewa hia Whakaata Māori i tī tūtahi. I whakatūwhera hia te whare e te ariki nui te atairangi kāhu, rāua ko te minita take Māori o te wā, e pare kura horomia. I nā ko te rātonga irirangi Whakaata Māori, e pā i taita nei, kia tia ho mai ai ngā tonga rerewa, kua roa e toto ka tia ana, mai anō, mohoa nei. I aia nei, kua hea te āwhero, kua māpurapura ngā whatu, kua are ngā taringa, no reira, anei a haumihi, te rere ao rorangi nei. E kānui te kare āroto, mō Ngāti Whātua mātou nei e whakahihi ana i tēnei te whakatūwhera anō o te ingoa, te whakatō mai i tērā ingoa Māori, kei konei mo te Whakaata Māori. Iau wā i te whakatūwhera o tērā whare i te tī tūtahi, koira te ingoa tūturu Māori o tērā wāhi, te tī matatanga o te Whakaata Māori. I reira e kawe ana mātou i era ngā whakaaro, era ngā wairua, era ngā Māori ki tēnei whare hou. Nā rā ka tū te whare tuatahi ki te rāwhiti o tāmaki, e oi tērā ia te pātai, e aha te tikanga o te whakahou i te ingoa. We had a kōrero about that, didn't we? Jamie and Shane, yes. I was wondering about it to start off with, to be honest, I was thinking, how are those Pākehās going to say that, Jamie and Shane? But no one cares, Jamie? They can mangle it all they like, But I thought it was a brave and courageous decision to go with Whakaata Māori. He panoni tanga I kua kirihia me te tautoko a ngā teihana iwi taketake, puta no I te ao. To believe that great achievements are possible, even for Indigenous peoples. This is a sign of greater change, not just in Aotearoa, but throughout the world. You have changed the shape of the media landscape. Not only a leader amongst Indigenous broadcasters, but a global player. He oe he pāhotanga matawa, he raruraru hangarau, ko te tātangi o te pūoro, tērā I haukoti te hākari. I did just want to say this. In Waikato, we have a whakatauki. We have a whakatauki that says, e hake te pere I te pere kia tangi rāno. E hake te waiata I te waiata kia waiata tia rāno. E hake I te aroha kia whātu rāno ki te te. No reira, I runga I tira, and I just wanted to say that Renata and I have puffy chests now, because all of the karakia
on the tohu went really smoothly, and it wasn't until the loquaciousness of Julian that the atuas decided kia whati te kakau o te paipa kia pota. Ai upai te iwi ki ngā tikanga whawhatitata, me te aha i puta ora te katoa i te whare. Ko te mea nui, aha ko etahi ahuatanga i puta, ka hore te wai huri hei toto, ka hore he pākaurere i puta, ka hore he poraka i tara peke mai enei tohua te atua. Engari mehe mea ka pēra e pai ana ke konei tō tata minita. Haunga rā tēnei i koke tonu ngā mahi. Ko te hihia tonu kia whai i te pūtea tika. E tutuki mai ai ngā kaupapa. Ko te whai kia hoki mai a Whakaata Māori ki roto i ngā rohenga. Ki reira ka mori ai i a tātou kōrero. Ko te whai kia kauairi te tātou ki ngā teihana Pākehā e ketu nei te paru o Te Ao Mārama. Engari ko tāna mahi he whakatairanga i Te Ao Mārama. Ko te tūmanako kia poi i a tātou tamariki. Mā rātou anō rā ngā tapu wai o huirangi mā, o rātou mai te wai a rātou hei whakaki. Ana ngā tōmina me ngā tūmanako katoa. Me te kōrero a te tāhuhu rangapū, toi tū te kaupapa, toi tū te ingoa. Tāma te tiananga, Te Ao Mārama. Pai tua ke tonu i ngā whakamatuatanga, ka kōrero tētahi mātana reo Māori mo te pupuri ki te reo i te ao pāpaoho rongorau Māori. Hoki mai anō. Kai hea te whakatairanga me te whakau i te reo Māori e tauwana i te ao pāpaoho rongorau. I rewa i Whakaata Māori i te ture reo Māori, nā reira he hai papatōna e tutuki ai nā whaina te kāwanatanga mo te reo. E kōrero a tūmamau harawira ki etahi o nā pū kōrero reo Māori mo te tūranga o te reo ki te ao pāpaoho. He kakaro, ka mamau, ka pupuia. Whiua te reo ki te ao. Ki ngā iwi, katoa. He nui ngā āhuatanga kei Aotearoa nei e pānei ki tō tātou reo e whakamihara anau. Ka mutu ko te whakahautanga o te ingoa nei tētahi. Ko te whakamauritanga o te Lion King ka putahi ako ake nei. Nō reira kia au nei e whanaki ana te reo, e huri ana te ao. Ahakoa ko te kauma waru tau rawa. Kia au nei he mea whakahira tonu rā tēnei. I te tau 2004, i whānau mai a Whakaata Māori, i runga i ngā whakahau a ngā kai whakapūmau, i te reo. He waka e kena mai nei tātou e ngā tai o te moana. Nā me pakanga nei ngā whitu te kau, i tāti nei te whakaoratanga mai o te reo, i wai mari ai ko tōku nei reanga, me ngā reanga kei raro iho i āu. Kua roa nei tātou e ki ana, mena ki te titiro tātou ki te reo nuaihu, ka rehe ka inga mo te reo. Ka hua ua te whakairi wā tātou kupu, hei kōrero mō tātou tamariki. He oi aha koa te pakari haere o te ao pāpaoho Māori, ahurangi tonu ana te noho o te reo Māori, i roto i taua mahi. One of the areas that we're funding it with the new strategy is Māori broadcasting in English. If we have to go down that track, then we will. Because I say a 1 hour story about Rei Kura Morgan and her whānau in English is much more important than a 1 hour documentary in the reo about Donald Duck. Nō reira i te korenga o tō tātou minita i konei, kia tīmata ake ki te kōrero tika. Te pikinga o ngā huatanga ki tō tātou reo rangatira huri noa i Aotearoa. Me whakaatu i te Māori katoa, te reo, te tikana, te ao, watātau, whakaaturana, atāhua, ka re ki te wahuatu te ao mā. Kua mai e te tapito. Huri te ao, huri te tikanga. Hei tātā tere, he mea nui kia whai tonu tātou i ngā rākau a te Pākehā, hei oranga mo te reo. Kia whai tonu tātou i te huringa o te ao. Ko te tani whanui kei tēnei au, ko te hangarau. Haere nei he rā, ka tipu mai anō tēnei mea te hangarau. Nō reira koe rānake pēr taku kōrakia ki a Whakaata Māori, kia maura i te huringa o te ao, koe rā pēr. Hei tāna haere nei he whakatupuranga, ka noho mai ko te reo, hei pautoko manawa ki te whare o Whakaata Māori.
Timo Mao Harawira, Te Ao Mārama. Kai te rite nā rōpū ngahere Māori ki te kawe i te kāwanatanga ki te kōti, ki te kore e whai rongoā ki ō rātou māharahara mo te ture e whiriwhiri hiana i raro i te rautaki hou, hei whakaheke i te tukuna waro. Ko tā rātou e whakapono ana ka here ana mana o nā kaipupuri whenua Māori ki runga i ō rātou ake whenua. He māngai no etahi iwi o te ika Māui no te aroa, tūwharetoa, ngā tiporau hoki etahi, i hui tahi ki te minita huringa āhuarangi kia James Shaw, ki te minita take ngahere kia Stuart Nash i te ata nei. E ai kia Chris Inslee no te aroa, me whai wāhi nui te iwi Māori ki ngā kōrero mo te huarahi e tāe ai te mahitahi ki te awhi i tā Aotearoa, whakatutuki i wana herenga ki te whakaheke i te tukuna hauhā. This is, in reality, this is the Labour government's next foreshore and seabed moment, where they're about to introduce legislation that will restrict our landowners making their own decisions about what we can and can't do on our land. Kai te whakaaro te minita take ika ki te tono a tētahi hapu o Taranaki iwi, kia whakakorehia te kohi mātai i tō rātou takutai mo te ruatau. Mā te aukati a ture e whakamana ake i te aukati a tikana kua kapi haere i te takutai, mai te wā e whakatakoto hiae na hapu o Ōrimu Piko Pā te rāhui tuatahi i te marama o kohi tātea. E whitu te kau kiromita o te takutai moana kairaro i te rāhui. Mai te tonga o Opunake ki Paritutu i New Paremata, whai muri i te kitena atu kai te kino te mahi a rāwaho ki te tango kai mātai i te rohe. Matua rā te pāua, i nā raumati e rua ko ta hāke nei. Ko te kōrero a te kaumātua o Parihaka a Mahara Okeroa, Āgoa te whakaute a te nuina o te iwi ki te rāhui, me tautoko te ture i raro i te ture hauika heitiaki i nā rākau kai moana. Ko whakatauhia e te minita take ika a David Parker, kua riro mai a Fisheries New Zealand te tono o te whakature i te rāhui. Hai tāna, kai te āta whiriwhiri wāna apiha me te kai tono i nā whakamārama mo te tono, ko te matapaia, ka kore e roa ka puta hei whakawhitina kōrero ma te iwi tū matanui. Nā kua tai te wā kia kōrero take tō rangapū, nā kia huri tātai nei ki te kaiarahi takirua o te rōpū kākāriki kia Mārama Davidson. Kia ora Mārama, nau mai. Tēnā koe peaka. Tēnā koe. Tuatahi ake, tēnei ripoata, te ripoata tuawhitu e ki ana duty of care, kai roto nā e tahi kōrero e meana kia matāra nā rato nā kāwanatanga ki nā whānau Māori, ahakoa te take. Me pehea e whakatutuki ai? Ai tuatahi me mihi ka tika ki ngā whānau pani o rātou ko wehe ki tua o te ārai, ko te tino whainga, he kainga haumaru he ahuri mōwai mō te katoa. Mā tēnei pūrongo, ka taia te kitenga ngā tauira pai o te mahi kaupapa Māori. I roto i tērā ripoata, ko ngā tauira e toru, ara ngā rōpū kaupapa Māori pērā ki Tūtama Wāhine o Taranaki, Tūhoi Hauora o Tūhoi, me Manaaki Tai Rāwhiti o Tai Rāwhiti. Nō reira, ko taku tono, me tautoko i aua momo rōpū kaupapa Māori ko tērā te wero ki te kāwanatanga. Ko tā te ripoata, kai te whaihua ngai Māori i tēnei ara haere e kōrero hia nei e koe. He kōrero pai tēnei, engari me pēhea te whakapai ake i auahua? He tīmatanga kaha tēnei te rautaki o te aorere kura. Ko te aorere kura te rautaki kia whakakorehia i te whakarekereke whānau me te koeretanga. He tīmatanga kaha, hākua he tīmatanga noiho. Mārama te kite i tēnā ripoata, he mahi tonu kei te haere kia whakatikahia ngā he, ngā tūkino, a te karauna, a ngā tari kāwanatanga. Taia te kite kaihia ngā tauira tika, he aha ngā kino o te pūnaha katoa, kei te whakai tērā ripoata ki ngā whainga o te aorere kura me ngā panoni kua takotohia ki roto i te aorere kura, ko ngā pau e ono i roto i te aorere kura he tino wero ki te karauna. He tematanga pai, he tematanga kaha, engari ai, he mahi
he mahi tonu kai te haere, me haere tonu tērā mahi. Mārama ara e tahi mea ana he nui atu anō nā take e wero na ia tātou i tāna raru āhuarangi. Pēnei i te utu o nā kai me te kōhinu. Kai te tika rātou? Nāku tēnei whakatauki i tito, mā te oranga o te tai ao me te āhuarangi kaora ai te iwi, mō te takitini kāre mō te turuturu anake. He whakaaro taketake tēnā. E kore ngā take āhuarangi e pā kino anahi anō ki te tai ao, ka toro hoki atu tēnei ngāngara ki te oranga ngā hinengaro a tinana hoki o te tangata, ka toro hoki atu tēnei raruraru ki ngā tikanga kaimoana, tikanga āiwi, a rehia anō hoki. Mōhio tātou te iwi Māori, mōhio tātou ngā hiringa o ngā kaupapa katoa, ko te āhuarangi, te tai ao, te oranga o te whānau, te hauara o te hinengaro, ngā tūhononga o ērā raru katoa. Ko te pūtake, ko ngā kānga mai o te tāmitanga, te kino o te tāmitanga, ko tērā te rongoa, ka whakakorehia te tāmitanga, ka hāpai i te mana motuhake o ngā iwi matua i te ao katoa. Ara, kia hoki whenua mai, whakamana i te tino rangatiratanga o ngā hapū, tupua pūtea ki te Māori, kia hanga whare, kia whakakore, kāhore, i te hāhoretanga ko ea ngā rongoa me ngā kaupapa here o te pāti kākāriki. Nā, kia huri tāua ki tētahi atu take, o whakaaro ki te petihana te pāti Māori e tono ana kia whakarahi ake i ngā pūtea ki te matatini. He ture tēnei a te pāti Māori nāi, nari hahata te rōpū kākāriki ki tēnei take? He tino tautoko, mārama te ki te kare kore tautoko ngā kākāriki. He kaupapa here o te pāti kākāriki ki te whakamana i ngā mahi arehia me ngā mahi toi Māori katoa. Nō reira, kia ora e te pāti Māori, ai ka tino tautoko i ngā kākāriki ki tērā. Kare kore, ka hari kua katoa rātou ki te rongo i tērā. Mārama Davidson, ka nui te mihi ki a koe. Tēnā koe e hua, mo taku hea, he kōrero anō tōku, he mai aroha ki taku hua Elisa Laval-Wijon ko haere atu ki te pō, e takatu ana ki tōna whare ki tāmaki makaurau i tēnei wā. He tino tangata tiriti ia ki te tūkaha mō ngā take o te Māori, mō te oranga o ngā mokopuna, te oranga o te tai ao hoki me te mahitahi ki ngā tangata whenua mō ngā take āwharangi, anō reira, tēnei taku tangi hotu, me mihi aroha ki tōna whānau pami Māori no Ngāpuhi ngai tūhoi me te raroa. Tēnā koutou Leon, tana rangatira, tāne, me ona tamariki, Josh, Luke, rātou ko Maia. Tēnei taku mihi aroha ki aia. Kia ora. Kia ora, Mārama. Nā kia hoki mai ki Te Ao Mārama, hei muri nā whakatā ka tukuna te pātai, ka ihea te pouaka whakaata e tau ana i roto i te aranga o ngā pāpaoho-ā-hangarau nei. Tauti mai anō. E pāpaho rongorau hou ko anake i ngā whanaketanga hangarau me te ngāwari o te mātaki mana waia pūkoro i papa hoki. Nā kua nui no atu ngā hōtaka me ngā whāata maruna i purangi. Nō reira, ka whai wāhi tonu rānei ngā hōtaka o te pouaka whakaata ki te rangatahi. Kai a māre nā mane tēnei pūrongo. He ahunga hou ki tua. Hara mai te toki o haumia! This morning is really important and pivotal as we move into matariki and puanga, as we mark a new leaf in the life of Whakaata Māori. I think as we reflect on those that are no longer with us, it reminds us of our duty and our responsibility mō tēnei kaupapa, mō tēnei taonga. Kia ha tēnei kaupapa, kia ha tēnei taonga, ko te reo Māori. Hei tā Shane Taurima, tā huhuranga pū o Whakaata Māori, e aro nui ana te teihana ki ngā taumata pāpaoho-rau. We have a community of strong Māori storytellers
to promote the revitalisation of Te Ao Māori me ngā tikanga Māori. We continue to build capacity and capability. We've held 2 workforce development wānanga recently and are working towards a strategy that future-proofs our sector because we simply don't have enough talent and skills that we need to be able to do our work every day. So we do need a strategy. We need to be able to create pathways to develop our current workforce and to retain, attract and grow the talent we desperately need. Mā tēnei hoki e whakapuaki ai I te pānunitanga e pēhea nei te marea e tiro ki ngā take o te wā. Our name change embraces our role being a digital multimedia entity. As audiences and technologies change, we must be agile to meet opportunities and invest our time and resources towards our future. In the last financial year, we increased our digital engagement by 130%, despite COVID and all those challenges. E whakawhiwhi ana a Whakaata Māori he pūtea tautoko e te kaumātoru tau te roa e tāri ana. First of all, we had to secure the pūtea. We've got that. The strategy is done, just for everyone's information, and it's in front of the different groups at the moment, and it has to go through Cabinet, and we're probably 4 to 6 weeks away from releasing it. So just that's where it's at. And basically it takes into account what's happening today. We've got a brave and courageous board and management team who've decided to go to Whakaata Māori. Terrific. Whai tata tonu I tōna huritau te kaumāwaru, ka o kawatia te tapahanga o te kaipāho taketake o Aotearoa, ko Whakaata Māori. Mārena mane, Te Ao Mārama. Ki nā tohu a tāwhiri mātea I naia nei, no te noa ta we ta pupuhi ai a tāwhiri I tōna hau ki kai taia, ka ta tangi rawa rangi nui ki runga I tātou o tāmaki makairau hei te ahi. Ka whakakuku ake nā kapua pauri ki rotorua, tūrana nui akiwa kai reira tamanui mene ana a pōpō, ngā motu he whai titiri, he huka whatu te matapae ki ngā motu. He kōrero whakatū patokai te haere ki te taone matua mo te kaha karawhiu o te hau, ka pakaru atu te whaititiri ki whakatū, ki o tautahi ka korowahia te papa ki te pātaka o rākai hautu e te huka. E hukarere ki tāhuna, ka timata te ua ki waihopai hei te ahiahi. Whakaati, koe nāna kaupapa kai taku kete I tēnei pō, e te tī, e te tā, kia aio, kia Māori ori hoki te pō. Kana toku aha ki te kai a te rangatira. Taku reo rangatira, taku kuru pauna mutuku iho. Miharo ke ana ki tōna pokari kia ora. Tewe meha te wairua ki te kōrero. Taku aha ki te kai a te rangatira. Taku reo rangatira, taku kuru pauna